Chung Chungs television zaunaba megoita thonriwe asai matibu zengru na charuk tingkunai timito local Delhi chamche the People's Chronicle the Ganfiu Mail the Tamalong Times kani di cham dong kabisume cham megoina khang pa inda lo ne cham damadaba mai gai khang tholiu phau mai Railia Mikhaw Manipur Hill Journalists Union tong founding president kani Churachampur based Delhi Manipur Express tong editor kani proprietor L Chinkhalian Tomkim Hai Dolane Churachampur District Hospital ko makante kamai hai gaganding sangna liver cancer kani diabetes ananabam tonge tuna saye Inspector Sagapam Ibutombi Singh MPTC ko posting tina transfer sukan mai hai voluntary resignation sukante DGP Rajiv Singh ko kotong resignation letter submit sukante Ziribam District of Village Volunteer Route suloi lokan mai ta nunimong mai indaw da kuki chin mai goi na mai ching palana dolanai tai kuki chin ba mai goi khau hai protest takai kantha Dati Aba Jangatia Gram Ukrash Abhiyan hai dolanai SDO Office Complex Tamelong District ko kasamthai F Gang mai MCS Chief Executive Officer ADC Rida Chief Guest sukante kumma po Josiati pa mai MPS Additional SP Tamelong Rida Guest of Honor suna launch slokantha Manipur Government on Directorate of Education Primary Oza Chingkhat Hai Contract Basis ka Recruitment Sunimai tong Eligibility Criteria da kathe kalai mai da thei tuna dolanai tai order tipat kanthe Kalwan Zaku tang mai MBC Youth Triennial Conference 2024 dolanai tai Tamanglong District Headquarters tong Mini Stadium Ground ko rong mai Baptist Churches Council rina host suna ka hau kanthe None District Headquarters ko aga phai turf ground dugai jang ko banzanai nungtai inauguration slogante turf ground rina sports ko lungut mai khatni ka daucha mai ti puni khatni athletes nun ko ka newtong thai hai mitai ti imbu thau khang ka daucha mai nai puni the Mission Department of Liang Mai Naga Baptist Association Manipur rina November date 23-24 da ko hai Mission Partners Conference na namdilong kangla tombi ko lang puni mi conference hai LNBAM Sub-Center Church ko Bampuni. Ziribam District Borabekra ko alaw gantum kani may pui ganay lekarapay akat tanim kan may panghota kazaw may kone tuna lumsi may alaw ganay kani may pui akat ziri dui tuwag ahu tuwag le luang kariw may kan ko dolanay kasang nay tingzintay impang kante. Union Ministry of Home Office Government of Manipur tong Directive Bangko Ziribam District tong kes katum may National Investigation Agency ko insilo kante. Ziribam Police Station tong Officer in Charge OC Inspector Sagapam Ibutombi Singh rina Manipur Police ko voluntary resignation tikante resignation letter tai Ziribam District SP ko rina Director General of Police Imphal ko dolanai matibu zeng rina bagu 2024 ko tikala lokan tonga Kabang takai may suna may gana kang sports ng chamni pa indalo ni Luan Runa paday tang may Hockey India Senior Men's National Championship ko Odisha ri Manipur ng ngamlo na final good kante final ko Haryana le akyampuni Luan Rexanay na tachat tang may National Football Tournament for Santosh Trophy 2024-25 Umakanta Mini Stadium Agartala ko takay na ba may lungko Manipur na 6-1 ko Sikkim ta ngamlo kante Ataw takay na ba may 7th edition Men's National T20 Cricket Tournament Nagesh Trophy tunani tayo na ba may banzanay itong match ko tay Manipur na 5 wickets ko Punjab ta ngamlo kante West Bengal na 8 wickets ko Goa ta ngamlo kante Norway may world number 1 Magnus Carlsen rina Tata Steel Chess Repeat Tournament tong title lakante Kabay suna may gawin na kang ting na ilam ni pain daw ni asay matibu zengru na charuk Tingkunay timitong check mitong cheng hai 27 degrees Celsius to 13 degrees Celsius 9 nabame na imik rina 5:35 AM to 4:28 PM 9 nabame gan ko na igaye kuma zimbang tipong intande to na hilawe kuma athon tingkunay zengru na chanay nay timitong check mitong cheng hai 26 degrees Celsius to 12 degrees Celsius 9 nabame na imik rina 5:35 AM to 4:28 PM 9 nabame Zauna ba may hai Chung Chungs television tong kabisumay chame may gweneta ton kute